подписчиков, апа хоҳаро, акаут ҳама тарафа короче коми канал тамошо мекунад, кадомет подписатсия накарда илтимос подписатсия кун. Дар обзори мо iPhone 11 Product Red, яъне продукти сирх гуфти гапо обзор тиҷи чоя як кофея як шириния як чипса як чай бигирен мо обзора сар кардем. Телефон iPhone 11 холи 2020 сар кардем обзор тиҷи. iPhone 11 2020 так iPhone 11 Pro 11 Pro Max то 12000 назада бромада ма 2020 гуфтам хато кардам. Хаякам телефон худаш мақсад 2020 гирифтагиам. Короче Product Red яъне сирх да обзор мо я бор дига Product Red iPhone 8 там буд iPhone X специально ами барои вич пича обрат кардан ҳамира мебурора. Намедонам чӣ маъно дора ки ҳичи толку нест бар арзон кунен охай 11 Pro обзор кардем марама тамошо кунен. Телефон ягона ҳама телефони iPhone ки ман ҳамира масад гапо хейтид мекунем чӣ мекунем барои ки охи телефон аввалаш ки наваш 56000 беуда инемира 128 гигабайтара дар 45 тада чоткиша меёв агар кои мақсад документош ҳамаш қатӣ так наваш 56000 телефонҳо процессор Bionic 13i11 Pro Max амел қатӣ телефон зура ҳама тарафа часпиданаш да гап нест. Проблема батарея как всегда ҳама iPhone хе неки ира именно ҳами iPhone 11 именно ҳами экранаш ганда ма дар разочароват кард. Именно ҳами экрани ҳами телефон ки дидагинда нафорид батареяш 83 ина мақсад я сол шид истифода бурдагирам чанд мақсад ҳамаха эксплуататсияда телефон ама дар бораш ка полностью намегум фақат мегум Bionic 13 ҳо iPhone 11 мақсад на камераи современный дизайни современный рамкои вау саусора ина iPhone X аби рамкош чхетнактар метавам лучше чема ина 25-27 ҳазор да iPhone X рамкаш тонше ҳам просто дизайни кама как современнитарак неки ба гуфти ман iPhone X биги барои ки камера ҳами практически одно и то же кама как разница доранд и широкоугольный ном мира фармош кардам озу менависам дар вақти видео просто натури 56000 инемида ман намедодам иминене ман комода мефура намефура мақсад чӣ да кора мақсад телефоне ки нарх шуданам экранаш тем более инами ай ҳама экрани пастарин да ами дидам ва iPhone 12 mini ва XR просто чӣ да кора инемҷаш ақалан намира нобуд мекардан iPhone X аби чӣ хушура па инемҷаш ҳамҷаш инемира намекардан нами уроц керда камера дига сета мебуд ранги 11 Pro ганда хушур мешид неки хушур нест. Ман ягон сурат намемонам рости гап суратҳои мақсад чихе сурат мегирад чихе видео мекунад ами X у кам фарқ надорад ина бидро обзори X аби камераш аби ҳамон одно и то же барои ки местин вақти шуморо хунам гирифтам мақсад ин ҳамин гуфтанем ки телефон рости гапша мегум кама как пулмон бошда ё 12 биги ё ки ва хубаш iPhone X ё 11 Pro барои ки стоит нест пулаш да на экранаш на зарядкаш на ҳичиш просто iPhone рӯи ном платит мекунӣ рӯи инами а так ҳами камера iPhone X дора ҳами батарея iPhone X дора ҳами дизайни iPhone X дора и инами қарор боз мекунад ки современия неки рамкош айуда кана Face ID ҳамиам дора ҳар даш одно и то же инами қага фикр кунем стоит ба мара мегум стоит нест 56000 да инами телефона гирифтан стоит нест болош да 5000 12 mini биги 12 mini бо современия рак ба майдак сам компактный удобный телефон ҳамой лично гап ман намегирифтам и совет наметам просто мегум экранш ганда туфтай бада инамира и батареяш процессорҳо хуба неки охир мегум ҳами инами у кам разница надора ки вайкни 2 мартаба зиёд переплатить кини ираби ина нигоҳ ко кама как каунтарака неки итники да итникай ба мара исос дара нам нархаш ҳама тарафа ич исоса интихоб ман iPhone X лучше ё ки 11 Pro
ира хехто медонам, ма гуфти ҳамон гапҳо навкуси свет нест. Фора гуфта кӯли навкуси свет тавариши нет мегам. Ма спор намекунам. Бигири, просто фикр када пеша гирифтам. Хубаш 12 биги ё 11 Pro. Баре ки просто пулат воздух да мера, инами аю кам фарқ надора, ҳамеам дури овда мақсад балош намезана. Ирам ҳамуай и ғавстарака, экрани и айда сустарака, ами экранои iPhone хай топ нестай. бовартон менамедам Samsung Galaxy S7 ки на экранш ай 12 да зудтара ёки 11 Pro Max да Samsung Galaxy S7 хай ку просто обновление намебурам. Масад гуфти ҳамон гапҳо ба наздики Android интернет омадан сар намекунам. iPhone обновить чизе ҳозира. Бо мо бошен, подписаться кунед, лайк монед, поделиться кунед видеоро ки як кас наполеза шава. Совати ман нагирен, бигири ира биги ё камакак болуша помню 11 Pro ё 12 mini. 12 mini ама кама помню намедонам барои ки ва опит эксплуатация накардам, телефона қапидам, надидам, да баш соз намедонам. Шояд минусош вам боша. Медонам ки як минуси калон батареяш точно аниқай. Инаме қагаб дар панои Аллоҳ алоқа дем гуфта по хизмат даем ҳамиҷа дем да.